Кырымнын ишгалжы дережелиги Ярмададан Невбеттеки демир yol патламасындан соңра шашкынлыкка ограды. Бу дефа патлама кефеде юз берди. Ишгалжылар бирден патлама себебini адландырдылар. Белли олмаганларнын дайыл этилгени. Билдирилгенине көрө демир yol патламалары Ой-Кую касабасына кеткен бир кач электрик треннин ишлерине зарар берди. Бир кач сааттен соңра исе ишгалжы акимиет демир yolнун гайрадан тикленилгенин билдирди. Ама делилер көстөрмедилер. Рус ишгалжылары Оркапы янында мудафа тесислері кура Ингилтер истихбаратында билдиргенлерине көре бойлеже руслар Украина силялы кубетлерinin Кырымга кирежегине азырланалар. Британиянын тазе малюматларына көре ишгалжылар Кырымны элде тутмакты эң буюк саясий максат оларак көре. Бу себептен 9 километр узунлугунда мудафа курулушларны хусусан Эрмени базар тарафында инша этелер. Курулган коралар ве казма чукурлар шуны да бир керек көстүреки ишгалжылар Украина силялы куветлерinin Кырымга кирежегине түшүне. Оларнын фикринче Украина ордусунун якынлашкан каршыт салдырысы Кырымны азат этмек үчүн япылажактыр. Эгер ишгалжылар Титан заводыны патлатса, бу халкара фелакетке yol ачажактыр. Дүйнө Русияге баскы япмалы ки, бу киби фажия олмасын деп кайдете Украина силялы куветлери спикери Наталья Гуменюк. Онун сөзлерине көре 2018 сенесі Титан заводында казаны көрген инсанлар өзүнү корчоламак үчүн шималий тарафларны терк эте. Наталья Гуменюк Украина силялы куветлеринин Титан заводы этрафындагы фаалиетлерини ве орага кетирилген патлайчы мигдарыны такып еткенлерді білдірді. Якщо порівнювати шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов'язаної з Каховською ГЕС, то це було більш локальна така ситуація. Що пов'язана з заводом «Титан», вона вже буде мати міждержавний характер, тому що за оцінками фахівців зона ураження може дістатися і інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови. І це має непокоїти керівництво і цих країн також і посилити міжнародний тиск. Энди 3 аптадан берлі Украина истихбараты Кырым Титанынын майынланганы акта хабер бере. Малюм олганы киби заводнын буздолап кысмында тахминен 200 тонн технологик аммиак кулланыла. Атеш партизан аракетынын сонки белгилерине көре тесис жыбарларында аларм системлерини тешкерип, Титан заводынын чалышанлары ерлі ишгалжы мемуриет хазимлеринин ве оларнын коранталарынын жедвеллерини тизмеге девам этелер. Америка Украинанын топракларына кайтармак үчүн япылган эпосы фаалиетлерини дестеклейжек. Бойле Пентагон рус мудафа назиры Сергей Шойгунун коркутууларына жибап берди. Малюм болганы кеби Шойгу Кырымда ерлешкен рус арби бөлүклерине Storm Shadow ве Хаймер силахларынын бирде-бир ужумлер япылса, Русия карар алынган мерkezlerге ужум этежек деп айткан эди. Санкидерсин бойлеже Америка ве Ингилтере Украина тарафында жеңкке дайыл ола. Вашингтон ise o'zining javobында да bir kere Rusiyaga Qrimning kimga ait olganini хатırlattı. Ми продовжуємо надавати підтримку Україні та зобов'язалися робити це стільки, скільки буде необхідно в їх боротьбі за повернення своїх територій. Як ми не раз говорили з цієї трибуни, Крим – це Україна. І українці роблять усе можливе на полі бою, щоб витіснити росіян зі своєї землі. І ми підтримуємо ці зусилля. Бердянск тәжірибесі ишгалжыларны бір шейге огретмеді. Олар Кара деңиз флоты чарчевесінде Азак Арби деңиз районына кура. Оны ишгал етілген Мариупольде тізелер. Буақта милли қаршылық мерkezінде білдірділер. 1 июльге қадар рус ишгалжылары анда Кара деңиз ве Каспий флотының базы гемилеріні кетірмек істей. Мутихассисларның білдіргеніне көре Азак Арби деңиз районы 8 геми, қайық ве 16 дестек гемисіні тешкил етежі. Хусусан сөз күчік ракет гемилері циклон ве аскольд ақтакети bundan da gayrı kurulgan Amur deniz destek gemisi Kavrovets ve digерlері de olacak. Milli Karşılık Merkezinde kaydetkenlerine göre umumen alganda 3,5 gemi 24 kalibr füzesini taşıyabilir. Bunun beraber Ukrayna istihbaratı andaki düşman askerlerinin cedvelini de tapıp oldu.